način već najavila dolazak Ramazana ovdje u ovaj džemat, što smo se okoristili sa predavanjem našeg hafiza koji uvijek tako emotivno nas, da tako kažem, vrati u ono što jesmo, a to je da smo Allahovi robovi, da smo večeras po prvi put imali zvanično i predstavljanje novoimenovanog bihaćkog muftije, hafiza našeg Mehmeda, i ja sam i tim povodom zamoljen od predsjednika Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji da njemu i Sulejman Efendiji i još jednoj osobi ovdje tako neke predramazanske, tako kažem, poklone donesem. Radi se o jednim simboličnim slikama. Oni nisu mogli doći jer danas imaju seminar svih, dakle, imama i džemata u Austriji. Profesor Seljubac, doktor je gore i gost, ali su vas, dakle, toplo poselamili, kao i glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji, Hasudin Efendija Atanović, i predsjednik Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji, Senad Efendija Kusur. A mahsus vas je poselamio Hafiz Sabahudin Efendija Hašić. Znamo svi čiji je on sin, to je naš Slavoj u Austriji, pa evo, ja neću dužiti puno, samo bih zamolio evo našeg uvaženog profesora Hafiza Mehmeda da primi ovu, dakle, skromnu hediju. Dakle, ovo je jedna hedija, Hafize, podsjećite na šta je, dakle, ovo je jedna skromna, dakle, unutrašnja slika poslanikove džamije. Molim Allaha Đelešanuhu da, ako Bog da, budeš od onih koji časno služe ovu, dakle, ovaj poziciju koju si dobio. Svako dobro, inšallah. Ja ću samo iskoristiti da pročitam ovdje. Kaže: iskrene čestitke i najljepše želje muftiji bihaćkom, profesoru Hafizu Mehmed Efendiji Kudiću, uz dovu Allahu Đelešanu da vam podari svako dobro, dugo zdravlje, veliku opširnu mudrost i iskrenu odlučnost u vašem radu na poziciji muftije bihaćkog i Unsko-Sanskog kantona, kao i šire na prostorima Bosne i Hercegovine. Predsjednik Islamske zajednice u Austriji, Senad Efendija Kusur. Ko može samo, evo slika jedna. Hvala najljepši. A druga, dakle, hedija jeste džamija Islamskog kulturnog centra u Austriji, u Beču, jedina džamija sa munarom, i ovo je od Islamske zajednice Bošnjaka Austrije za džemat Stijena, Sulejman Efendija. Bujrum, nadam se da će naći neđe mjesta kod vas u džematu. Vas Allah šan nagradi. I treći poklon imamo. Ja sam ovdje obaviješten od Sulejmana Efendije da je predsjednik Ilmije, tu i ti si, Jasmine, ti si predsjednik Ilmije, ako se ne varam, ima, dakle, jedan poklon za tebe od Austrije, ne samo zato što si ti predsjednik Ilmije, nego oni su gore, dakle, čitali u preporodu za njem da ti 20 godina obnašaš jednu dužnost u jednom džematu gdje nema više oko 30 porodica, a članirana je 220 maraka, ako se ne varam. Pa eto, iz tvoje, dakle, tvog truda i svega toga što si do sad uradio, oni zaista jednu, dakle, hediju hoću da ti dadnu. Ti si kao magistar mogu otići u bilo koji drugi džemat, ali bio si vezan za taj džemat, pa evo ja te samo zamolio da dođeš i ti da preuzmeš ovu hediju, inšallah. Ovo je poklon umra, i to za Ramazan, za našega vrijednoga magistra Asmina Efendiju Mahmića. Evo ga i došlo. Spremni sam, sad ćeš morat nešto reći. Sad znate zašto je Sulejman Efendija rekao da će nekom ova noć ostati posebno, dakle, u sjećanju. Svima vama, njemu pogotovo, a i meni. Jer ja sam došao iz Mekke neće vrat prije 4 dana. A s Asminom ćemo, ako Bog da, ići. Ja se nadam da će i glavni imam, i muftija, i ostali, dakle, kolegi uspjeti naći neku tebi zamjenu, pa da, ako Bog da, zadnjih 10 dana Ramazana budemo u Mekke. Evo, ako imaš, dakle, kratko samo da se obratiš i da se zahvališ ovima koji su ovo donirali, oni hoće da ostanu anonimni. Hvala Allahu Đelešanuhu, hvala svima onima koji su, evo, podržali ovaj projekat. Molim Allaha Đelešanuhu da nas, ako Bog da, sve skupa ovako lijepo sjedini i sastavi u džennetu. Amin.
to bilo to. Ja bi samo dakle još za kraj dao da dovu prouči naš uvaženi nego. Ok, dobro, ja samo predat mikrofon dalje, izvinjavam se i još jednom da Allah ukabuli ovo veče Kur'ana i da ostane ovo trajno. Ja tek sad vidim da, dakle, Hafiz Efendija Hašić ide uporno stopama svoga babe i vidim da ga dobro kopira. I mi imamo veče Kur'ana u Gracu i sad znamo dakle to počinje. Sulejman Aferin.